Kalai pau tarik no opera kadekas ngiyap ukyang nang ba klawait kari kat ardoloi ubala sya asdien pasi hakishipai ke sorkar pareng ha usnam kat kendai spa an riu puar. Kumta hapo kabri uhinyo trep hinyo skum kum kadak kajing sngongo sngoburam yaki kambak rau jong ukyang nang ba yakari bakajat benriu ki pateng kani kajuk hakaleng kishnong kitau kila penlong kajing kan mau buram kerpang deki program baper. Ha uni usnam kalum kerwiang dorbar chnong ru ha kathong ban kring bat penrung ha kaperkat perdanjeng kinong shong shnong syapang ukyang nang ba ha kajan mit lai pau tarik no pra kala penlong da kajing ya kenduk lang kabakar pang hayung wale balasam khusnam ru syakinong jab ha kijing ya kop tho poitri bat drodor syapang ukyang nang ba. Ya kajing alang la penyat da oma dayo lang pakma simbut wahet chnong bat ladon ru kajing ngap jar kum kadak kajing kan mau buram ya ukyang nang ba bat kiwei kinong ya le lait lut penbut pat kajing nguk blei na oma SD lalu General Secretary lum kerwiang dorbar chnong juwai. Uma lamat u lalu wahet chnong lum kerwiang dorbar chnong juwai ula keren syapang ukyang nang ba kat ba uma Roskil Chalam SDO PHE Electrical Division juwai ula keren ai mensim yaki khun ka dorbar shnong. Ya kajing alang la penkut daki kentian ai kublei na kakong samha kani lalu Secretary Women Welfare Organization lum kerwiang dorbar chnong juwai. Kiang nang ba klawai keri ye nyelek mi ne pha yong i nam pertek mi kalen de bena sa nam peteng kalar ta le pha trek sni yap yong me penang buram wai ma khane sa inam I pertek mi hi wa kiang nang ba klawai keri ya kani ko tri de tho da ka albo ngon de lu chi ja